To je ubjedljivo najbolje postignuće koje sam mogao da postignem do sada u ovom sportu. Ja sam jedini cerebralac, profesionalni bodybuilder ikad u IFBB federaciji, znači. Pored tolike Amerike koji imaju ogroman broj bodybuildera sa cerebralnom paralizom, dođem ja iz Bosne i uzmem pro kartu. Mi smo za naše društvo divljaci koji dižu tegove, tako nas gledaju. Znate, to je jedna od predrasuda koju ljudi, koju bodybuilderi dobivaju kao sportisti od ostale populacije. Pa ti kažu kad si u formi, pa se pokažu vene na mišićima, pa ovo, jao vidi fuj, jao ovo, jao ono, a niko ne zna kakav ti proces prođeš da bi ti bio bukvalno nestvaran ko čovjek iz stripa da izgledaš. Brat mi asistira tokom treninga, tokom vježbi, zavisi šta radim. Nekad treba veća asistencija, nekad manja. Najveća mi asistencija recimo treba kad radim noge, jer logično. Iako ja noge ne pokazujem na bini, ja i radi svoje funkcionalnosti radim. Inače ne bi mogao sebe zamisliti da i ne radim, ne znam kako bi se osjećao. Za ovaj sport do jednog takmičenja, znači za jedno, ako odem u Ameriku, treba minimalno, govorim minimalno, jer sam inače skroman, 10.000. To je minimalno. Zato kažem, bilo bi dobro da imaš konstantnog sponzora u suplementaciji i meso, to su smiješne stvari, ali koje puno znače na duži period kad se nabere. Ti kad to konstantno imaš, onda si ti spreman, a ovako moraš iznova kretat, straguješ još sutra imat. To je tako. Ja dok sam živ, dovoljno da vam to kažem, dok mičem prstom, bio takmičar i kad se povučem, kada opet budem nekad rekreativac, ja ću trenirat dok sam živ. To je ljubav i to je način života. To se živi.